Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Roland. Gaputa inatap na, abinilin ni Elena dagiti anak da, ama kisarita ken ni Shirley, tapno adaywan na daytoy. Gapu iti dayta, pinapanaw na ti asawa na. Pumanaw kuman ni Elena, ngem linapdan ti katugangan na. Ijay opisina da, inawis ni Jake ida ken ni Melba, tapno agdisko, kalpasan ti trabaho da. Imanugot nga rod daytoy, tapno makailiwliwag, iti sakit tinakam na iti asawa na. Iti dayta gundaway, nagpakadaadagos ni Melba. Gaputa inawagan ti asawa na, nga agawid taadda sa nga ilida. Nagbati nga rod ni Elena, akadwana ni Jake. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Relasyon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Elena day jay ay. Asino jay katuwanan? Amok na asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alam saan. Kas nakarupro pati asawa. Ti awan ng bain a babae. Taadda dito'y nga umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Waiter! Boyfriend na lakit diti kadwana. Medyo, sinalaban yan ti lalaki. Oh, agkanan ti lalaki. Oh, salpag day dyan lalaki. Oh, makita mo, Roland. Boyfriend na day jay ko naktuman. Oh, kita nga. Nairot ti panangarakop ti lalaki kan kuana. Gunda may ko itanong kini Elena. Uraya ka maparta ka ti gusto. Kalpasan na, iruwar ko dito eh. Arak pay. Agralay ka. Hindi arak. Wen, ado ti arak Elena. Uminom kalata. Sige na. Uminom ta. Nabarta ka ni Elena. Harap pa. Kayat ko pa. Sana na. Uwegan. Urumwartan dito eh. Mapantay dito gusto. Elena. Hindi pa ilang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Ano ti? Tay pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsablitan! Jay, tumat ang babae. Nung apay nga da dito ay. Anya ti kaya't asawan tinaramid ni Roland. Inlugan na iti kotse na ti awanan bain nga asawa na. Anya tinapasamak kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wan, mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di makaambukan ko, ana. Ikatam day tasandal na, tasukatam ti kawas na. Mama. Sige, panawan kan dito'y siledyo, iho. Sikaan ti mangbanyos kan ko, ana. Roland? Nabanyusan, kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Nene, Elena, inggoyod nakmatan. Roland, hindi na kon ayatan kalata. Ha? Roland, Inarakop na. Elena. Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Ha? Ti buwisit ang lalaki? Anya ti kaya't asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena. Apay anas kan nga aramidin na ti kastoy. Di na pa'y lakit binaybay ang dayjay a babae. Total, saan namat ngay ayatan? Ha? Saan
ang mabalin nga agawin kanyak ni Elena ni Roland. Balsak ti awanan bain a babae! Nagsapa kayo ang nagriing, Mama. Ada kayo gayam di kusina. Oh, ato iti kape, iha. Ag kape ka, bayat na pudot pa, eh. Nasakit ti ulok, Mama. Tanabarbartak ka nga insangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siledyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na ti kawas mo. Kan mabanyusan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama. Ala, kapekan, tamang isagana ak iti armusar. Umaykan, Roland. Nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ugbing nga agarmusar. Asino jay lalaki akaduam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laan kan ka? Ni Jake. Ti katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ha? Ay, nabartagak. Diya ka mo kasta ti inaramid na. Kurang nalaikatan man ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti dayja lugar. Addaan kan iti anak, ngam napan ka itjay. Aguray ka. Apay ka di akapungtot nak? Saan ka di adina kun ay ayatan? Awan bibiyang mo kanyak, kat kastakmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak, ngam makibiyangak latakan ka, gaputa adda ka pay laang dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka? Kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo ha. Sika kadila ang ti adakarbangan ng agragsa. Anya? Siyak, awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jay? Anya? Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kasta akmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagim laang ti pampanunutam. Kang ronaan na. Awanin panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Dinak matan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Asino din ang ipanaw kan kay J. Discos iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Jack amo no, apay. Di mo amo tiga po na? Nabartagak namin. Sige, lipata mo na. Pudno ka din nagsina kayo na iti asawa? Juan, nagsina kami. No, basta mabalin ka diti agdaton kan ka? Ikalik kan ka. Saan kan to apagladingitan? Anya? Bayan na ka mangiparik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day abalayan? Nabalayan. Barang maurnos dan to umatlaang ti relasyon da. Ay, anyan da Roland kan Elena? Ti anak ko, ti ayan ti pitot, abalayan. Sa bagay ay katala. Sapay ko mga raw tagsubli ti sigod anaragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati agakasta, abalayan. Kahit dagiti ubing ngay abalayan, ayan da. At dadan ijay pagadalan Ay sayang. Nasapsapa ako tapno naabutak ida. Ala, ina ko nabalayan. Katagyaman imayak lang nang yag itinatang. Nabalayan. Katagyaman takan ayon ka amang yag iti presko anatang. Sigagayam da ita, Joel. Apay nga da ka dito eh. At dalain tulod ko dita daya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumusta ang dagiti ubing, Joel? Nasayat da ka no, kung animel ba?
Kaya, kasangay ko yung Sabado. Katawisan kayo amin. Kasangay mo? Adot isaganak. Iso nga awisan kayo. Agraman dagiti ubing. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya. Awagak to ni Melba. Taibagak day takan ko ano. Sige, dumaray kami to. Alangarudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to yung Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena. Kasangay ni Marjo. Ti Tomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita dati babae nila kay mo. Oras siya? Imbitado? Kasta ti kuna na kanyak itay imawag. Ngam, saan ka di nga ijay ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Ngam, awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat agbasbasol? No di kat nila kay mo, kan ti babae na. Mare. Saan kan nga agpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita am tinakatugaw iti asidag, Mare. Ha? Nilakay mo. Umay na kansamot sukunan. Imposible. Kung adamot ko check. Elena, Melba, awisan kayo nga gisnak. Hintay meriendan. Mabisbisin akon. Elena, oh my God, nagawitan. Uy, agawid kayo kanon, Mare. Ingkan. Sige, Jake. Intayo agbirinda. Oras siya. Mabisinak mat. Sige, hintayan. Usaron tayo tikot check. Okay, Oh my God! Ipatan na! Ha! Mabit lang. Di nakagan. Ikabil ko lang ti seatbelt mo. Aday ta. Naisimpa ko ti seatbelt mo. Adamat ko check. Ngam apay asukunan na pala. Gaputa mo asumurot ka manan iti dayja lalaki. Ni Jake? Anya ko matidakas na. Katrabaho ak ni Jake. Di kan sumanao. Jak kayat amang nagtimay papankan ko na. Sinukon mo ni Elena, Roland? Wen, mama. Apay. Nasken ka di pala damagan nyo dayta, mama? Saan ka di akayat mo apumanaw ni Elena dito'y balay? Sanitan, nagbaliw ti panmunot ko. Anya ti kayat asawan na ita, iho. Ay. Sa bagay, adada pumimpintas ni Elena. Sayang ba't, no agtinag iti sa bali a lalaki. Mama. Iho, nagasat ka, gaputay so ti asawam. Amom ka di, ay ayaten nakaunay ni Elena. Iso apang nga asim, iho. Di mo ko man saktan, tirik nana. Tamang ano agbabawi kanto, iti uti na. Mama. Napintas ti asawam. Awan makunakan kwa na. Kang ronaan na, addaan nakyo ang nasisingpat kan manakam. Katuray isoda, masaksak tanda, gaputan agbabae ka. Mami, apay kadingadda kayo pailaan dito'y terasa. Anya ti araramidan nyo dito'y terasa, Mami. Agpapaangin naklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sumaruno akton. Mami, kayat nyo ka diti gatas? Tayalaan kayo? Uno, anya ka diti kayat mo nga inuman. Kabayatan ti panagpapaangin nyo, Mami. Okay, aklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sige, Mami. Intan Cindy. Good night, Mami. Good night, Mami. Good night, anak ko. Ay. Agpaangin akbit. Sakbay nga inak maturog. Elena. Ur-urayan na ka di nga umay dito'y terasa. Anya? Apay ko mga orayin ka.
Inak man laangan maturo. Titakyak ko. Elena, ay ayatin na kadipay lang. Ay ayatin na kadipay lang, Elena. Oray nagbabae ka. Oray na saam ti marikriknak iti kaunggak. Oray kayat nakon nga isina. Ngam aklonak nga ay ayatan kalata. Pakawanan nak. Di kagdanag. Saan ka nasaktan? Ikan nakitigundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbabawik. Roland. Pakawanan nak kuma, Elena. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Wen, kat simrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wen, sana ka nagpadlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat ama singak ida. Ayos! Nagkinaawatan damat langan. Ayos! Agkinaawatan nga tan, da Roland, kan Elena. Gagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.